Mileta Milutinović iz okoline Svilajnca, vojnik druge prekobrojne divizije, ranjen je u Cerskoj bici. Ušao je u kuću nepoznate porodice i pronašao u devojačkoj spremi peškir kojim je obmotao povređenu nogu. Sa improvizovanim zavojem, odnosno peškirom Spajića Đevojke, sa srpskom vojskom preživeo je i albansku Golgotu, vratio se u otadžbinu i posle 60 godina doneo peškir u mesnu kancelariju u Tekerišu. Želeo je da pronađe Persu, čiji je deo miraza uzeo. Kada sam pokušala da pronađem potomke pokojne Perse Spajića Đevojke, kako i piše na peškiru, nema iz te porodice nikog živog, to je iz drugog braka su danas bili ovde prisutni unuci. Pošto ni slike njihove nemaju ni na nadgrobnim spomenicima, ja sam neki svoj mali doprinos osetila potrebu da sa svojim dragim tkaljama sa kojima smo zajedno to sve radile i uradile, da oživimo oči, ruke, neki deo te ljubavi, nešto što je bilo upućeno za neke lepše dane. 12 žena sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje projektom javnih radova 6 meseci je radilo u okviru umetničke radionice Povesmo pri opštinskoj organizaciji invalida rada. Plenka Lazarević i njene koleginice kažu da su pokušale da svojim radom u repliku tekeriškog peškira utkaju ljubav i emocije tkalje Perse Spajić. Peškir smo dobili iz muzeja, morala sam da odgonetnem, da prilagodim čitavu konstrukciju peškiru onome identičnom, da napravimo mi malte ne isti, ne da bude kopija, nego da bude baš original. Prvi peškiri su trajali malo duže, trebalo sve to da se savlada i te greške da se naprave identične, ne da ih mi ispravljamo, nego da napravimo takve kakve jesu. Umro je i Mileta Milutinović, ali je zahvaljujući sklopu nesrećnih i srećnih okolnosti njegov i duh Spajića Đevojke i dalje živ. Tekeriški peškir biće poklonjen predstavnicima Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja kao i Ministarstvu dijaspore, gradskoj upravi i kulturnim institucijama širom Srbije. Originalni peškir, star 95, a možda i više godina, u stalnoj postavci Narodnog muzeja u Šapcu.